Turik ajar mokat guys. Ngobo sapi jan. Palang-walang. Lah buka Rik. Buka. Kan bilu si cokor teng. Potong tepi oh, untuk semir semalam 4 kali. Bapak anu ronto sih. Potong. Potong dek rumah. Iya, Bu, potong tepung. Iya ronto. Ah teng nyongok teng. Ambu Manon. Nyongok. Teng don. Engkau tak tahu jangan dibuang biru lagi gelap kau. Oh, jalan aku lari. Ke bayi thumbnail Rik marik. Nyaman deh. Pasekan Rik ban senong kok jadi ah. Jadi seperti ini cara mokat keleles ya bersama Torik Ateng. Nyongok teng. Lepi. Awas, orang sendirian. Dindi kanja ji. Hah? Udah jual don, potong gua bersambut. Tepo. Enggak salah-salah. Dulu kok. Benih. Ada aja don, ada di nanti gua beli. Oh di nanti beli kol di kol. Kalau kita kan dia baca locon. Oke ya. Terima kasih guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti Facebook Harapan Sapi Madura. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.